Empaka zitakatandikire timu zabanza mu kukumba ku rugo Mbarara y'amakenke kurabira mu Rembo Mbarara aho zabana zahaca intare kandi zaba zebembirwe bandi y'amahe nabwanyuma Brigadier General Paul Muhanguzi omudumizi w'enkambi ya kabiri owaje cyero omudumizi w'amahega ya Uganda General Wilson Mbasumbadi yatongoza emizane Jombo Tongore emizane ebiro niyo yigura Empaka kandi haba harimo gwo kubaka aho abatebekanisa b'amakenke barracks bagwa kikaze n'abasiyemwayi ahagora 35 harya 35 omupiro gw'ebigero gw'abashija timu y'enkambi ya kabiri ey'amakenke yasinga bakaweweta military training school ahagori na haribiri goro za makenke zaterwa Edgar Mushabe wateba gori 3 wenka hamwe na Aaron Kasore. Empaka zatandikira izoba nezo kweze sabiti ibiri zuru kuhayanurwa kandi nezije kuhendera 2012 byo kwezoku ezin timu ezargo mu ihanga ryo no mu unit zone za UPDF kuba bazana nicyoreka ngo UPDF nayo eine talent kandi ino bushoborozi kandi nebasikiro okuzana imizano yona n'ubukwakubukwirwa n'ubyakube bikonde kukamwe n'hatu twijake mpira tubera na mupira guka ogwebigere naika mwaka guno tulina timu 12 ekitabera ngawezo timu zinyingi nyo nk'abanyambara seme kutwara mu gisogu go kusima UPDF ahago kutekateka bakagira ngo bahostingire empira yabo timu 19 tournament yabo kugire to muri Mbarara City. Ndoram Edwin ahabwa TV West Agacencwire.